Agartala lek Chowmony hatiwo hamya raida bai phalnok tangai baniya khlai tongnai rokni phalnok no hawa khangnai gari bai wakhagai swbairika Agartala Municipal Corporation ashala 100 hai phalnok rok swbaijakha abono tui kebangka CPIM bodol rok sangrongshalo CPIM sodor bakaste ni bakhaktui Agartala Municipal Corporation ni habanok buskango kuthum laike borok phalnok swbaijakmano tui koksaka hastini kacha montri okra manik sarkar CPIM bodol rok haikeno khorang tisaka Congress ni MLA Sudbrai Burman abono tui fashala Agartala Municipal Corporation ni 39 nong ward ni lubai jimungbai sangka zakha kaisa thiri mani pando manjakui kok phiroka montri okra Dr. Manik Saha montri okra sakha sakangni haponi jorawo bo abo hai patimung patika phiaba tabuni haponi jorawo abo hai yapre naharjakmani abo lokorokni bagaise abo hai yapre naharjago hini saka montri okra o patimungo politics khlaiya hinkeno chanai hini saka montri okra Dr. Manik Saha দেখুন ওনাদের সময়ও এগুলো হয়েছে এবং ডেভেলপমেন্টের মানুষের সাধারণ মানুষের জন্য এগুলো খুবই প্রয়োজন এবং এতে করে রাজনীতি না করাটাই স্যার আজকে তো বিজ্ঞান দিবস Fashala lek Chowmony hatino thangai naikha kebune bodani ozama eba CPIM ni haste editor Jitendra Chaudhary no khobi kubni adongrok Bureau report Kokkhorang